Danas ću vam pokazati u ovoj turi kako da se rekreirate malo u Užicu. Krenut ćemo od lifta na plažu kod stare hidroelektrane i vozit ćemo do Velike Brane. Mislim da je to zanimljiva turica za nas početnike u biciklizmu. I vozit ćemo ja i moj nastavnik ovde. I krećemo preko starog železničkog mosta kroz tunele, a iza nas se nalazi Stari grad. Idemo u vožnju. Znači, osim za bicikliste, ova staza je idealna za šetnju, za rekreaciju, jer prolazi starom trasom takozvanog Ćira, to je trasom uskog koloseka koja je vodila od Užica do Višegrada i Sarajeva. Nalazimo na drugo odmaralište ubrzo, gdje se možete sakriti da pada kiša ili ako je mnogo vrućina. Evo, pristigli smo od odmarališta kod Velike Brane. Sada se trenutno nalazimo na mostu kod Velike Brane. Kao što vidite, iza mene veliki je slap i odavde do gornjeg toka i od prošle godine napravljeno da se može voziti kanuima, koji se mogu iznajmiti na početku gore Štaparske banje i Neolitskog naselja. Idemo do sljedećeg odmarališta koje se nalazi iza tunela. Znači, u ovom delu je reka Mirnjaja. Kao što smo rekli, malo prije možete iznajmiti kajak ili kanu za vožnju. Ako posjetite Užice, morate probati da se spustite kanjonom Đetinje i sa kanuom. Inače, staza je super uređena. Usput imate i WC. Cijelom dužinom ove trase ide i deo trase pruge Beograd-Bar. Tako da dok šetate kroz prirodu, lako se može desiti da vidite vozove koje prolaze. Trenutno smo iza dela koji se zove vodopad Kakte i lepo je pogledati ga, stati, možda popiti sok, nešto. Jest da u ovom pojasu nema odmarališta, ali je prelepo pogledati. Evo vam par kardova. Iza ovog tunela nalazi se Staparska banja. Nadam se da smo vam prikazali deo prirode i deo naše staze koja nam je omogućila da dišemo čist vazduh i u našem gradu. Hvala vam puno i do sljedeće avanture. Pozdrav vas Boždar i Sveto. Toliko od nas za ovaj put.
Ako vas je svidao video, stavite like, podržite nas tako što ćete subscribe-ovati naš kanal i čujemo se uskoro.